Ljiljo, evo ti si, tek je krenuo kod tebe cijeli boom proces. Kako ti se sviđa taj početak? Šta bi ti rekla ovako iz ovog početka, šta je ono boom za tebe? Za mene? Da. Mnogo. Iskreno, ono što mi se najviše sviđa je da je uvukao se onako na lagane noge, znači lagano je se prišunjao, ušao pod kožu ljudima i zaživio. Ono što je zanimljivo je da ja nisam morala da budem ta glavna koja nešto nosi, nego je to sad tim ljudi koji nosi sve svoje što smo do sad uradili. Tako da su oni generalno nosioci svega toga i zajedno naravno sa mnom koja se potencirala to, ali oni su ti koji su nastavili sa tim i koji je ponijelo to sve. Znači nije trebalo neke prevelike motivacije, znači dodatne snage, nego je samo ono što je bilo izdignuto na jedan veći nivo. Ok, i sad, evo, prošle su 2 radionice. Uspješno. Uspješno. Koje efekte do sada vidiš, najveće? Najveći efekt kad je, ja mislim, dinamika. Dinamika koja se odjednom u plafon negdje lansirala, ljudi su ulaze u dan već spremni, znači razmišljaju naprijed, dan za danom, sedmica za sedmicom, generalno imaju već veče prije, moraju da znaju šta će sutra da kažu, recimo na stand-upovima, to mi je onako bila jedna od najljepših stvari koje pratim i gledam i nevjerovatno doživljavam da su s takvom i energijom i motivacijom i nekom emocijom ušli u to sve i željni da se i dokažu i pokažu i nešto ne moraš nikoga da tjeraš, oni sve to sami nekako izdržavaju, tako da mi je to nešto gdje je sve postalo aktivnije, znači već predviđamo neke stvari, ne čekamo da se nešto desi, nego mi koja pravimo taj prvi korak sa tim. Da. I evo, znam da je to tek početak, tek smo krenuli, ali šta bi ti rekla, ko bi, za koga je ovo? Za koga je ovo, da, za koga je boom? Pa ovako iz mog nekog ugla boom je za firme koje već pomalo stoje stabilno, znači gdje jesu, znači nisu u nekoj kriznoj situaciji da sad tu treba specijalno restrukturiranje i potpuna promjena, nego neko ko je dosegao neki nivo, polako možda može da ulazi u fazu recimo nekog stagniranja i potrebna mu je neka nova energija i neki novi pristup ili neka mala promjena koja će motivisati dodatno ljude. Tako da svi oni koji se nalaze u nekim trenucima kad trebaju da gledaju i sagledavaju nove strategije, nove pravce, malo da shvate gdje im se tim nalazi, ko su im ljudi s kojima radi, da malo znači izuzmu se iz tog nekog svakidašnjeg pogleda, onda ja mislim boom je najbolja stvar koja se može desiti. Sjajno, možda samo sad da nam još na kraju kažeš, ok, gdje je Prijedorčanka, gdje ste vi sa svojim razvojem, koliko ljudi imate, šta vam je glavna, šta radite točno? Prijedorčanka već egzistira nekih 45 godina, možda nešto i prije u različitim nekim djelatnostima, ali 45 pod ovim imenom, prerada voća primarno, može se baviti povrćem, ima 4 linije za preradu, između ostalog duboko zamrzavanje, znači hladnjače, sokovi, koncentrati, destilerija i punionica za finalne proizvode. Ono gdje se ona nalazila u samom trenutku kad je prije buma, ja mislim da je to bilo početak već nekog pada i stagniranja u smislu zbog tih godina i svega ostalog, znači sad je trebalo da se ta ravan, znači da se podigne i da se u drugim pravcima i upravo smo završili bili neku 5-godišnju i možda i dugogodišnju strategiju koja se privodila kraju prethodnu godinu i ovo je baš bio idealan trenutak da se malo razmisli o budućnosti i o nekim stvarima u koje se treba gledati, da mi preduhitrimo trendove i da tako razmišljamo, a ne da čekamo šta će se dešavati na tržištu pa tako reagujemo. Kao što je možda dotad prethodnih godina bila neka situacija. Sjajno. Hvala ti lijepo. Hvala tebi.